Zapadna Srbija obiluje izuzetnim lepotama i svaka turistička organizacija ima čime da se podiči. Međutim, zajedno su mnogo jači. Zato udruženi u turističkoj regiji Zapadne Srbije zajedno rade i na promociji, ali i na stvaranju novih projekata. U narednih 30 minuta vodimo vas na konferenciju turističke regije Zapadna Srbija da saznamo šta je to novo u ovom divnom kraju naše zemlje. Kraj godine idealan je za sumiranje rezultata, ali i pravljenja planova za narednu godinu. Suvišno je i govoriti o rezultatima koje turistička regija Zapadne Srbije i sve njene članice pojedinačno beleže, ali je uvek lepo istaći uspeh. Zato se i na 8. konferenciji turističke regije Zapadna Srbija, pored novina koje su najavljene, pričalo i o uspešnim projektima koji su zajednički realizovali. Ovogodišnja konferencija održana je u Zlatiboru u hotelu Palisad, a pored članica regije i saradnika iz Tuzle koji su deo projekta prekogranične saradnje, prisustvovao je i veliki broj turističkih radnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ova konferencija svake godine sve bolja. Okuplja turističke radnike iz cijele Srbije, iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, iz Crne Gore. Ove godine konferenciju realizujemo u sklopu projekta Open Air Everywhere, to je radni naslov, a sprovodimo ga u okviru CBC programa Evropske unije u partnerstvu sa gradom Tuzlom i turističkom zajednicom grada Tuzla i NERD-om, a odnosi se na promovisanje i aktivnosti vezane za boravak na otvorenom, aktivni odmor, ekoturizam. I najviše predavača smo imali iz ove oblasti. Značajno je da kažemo da ova konferencija upravo se događa na kraju godine kada sumiramo neke rezultate iz ove godine i možemo reći da smo u turističkoj regiji Zapadna Srbija zadovoljni kada je u pitanju turistički promet. Ova godina je bolja u odnosu na prethodnu. Imamo povećanje turističkog prometa, odnosno broja noći oko 15%, što je jako dobro, a za sljedeću godinu smo planirali i u okviru ovog projekta osposobljavanje lokacija za eko-kampove, 9 lokaliteta koji će u svakoj od destinacija u regiji Zapadna Srbija biti jedan novi turistički proizvod gdje će ljudi koji dolaze na ove lokalitete moći da iznajme kamping opremu, imaće odmorište i sve ono što je potrebno kamperima i mi ćemo na taj način privući jednu ciljnu grupu koja je za nas jako značajna jer je korona pokazala da turisti sve više žele boravak na otvorenom, očuvanoj sredini i sve više žele da imaju dodatne sadržaje. Mi im to u regiji Zapadna Srbija nudimo. Lepote Zlatibora iz drugačije perspektive. Napravite još jedan krug uz nove sadržaje i još jaču dozu adrenalina. Najbolja zabava je i dalje na Zlatiboru. Vidimo se kod panoramskog točka. Konferencija turističke regije Zapadna Srbija je događaj na kom se, usuđujemo se reći, kreira turistička ponuda jednog od najlepših delova Srbije. Ovaj put akcenat je stavljen na prirodne resurse i njihovu primjenu u službi turizma, bez narušavanja prirodnog ambijenta i promociju ekoloških projekata koji su širom sveta popularni. Kampovanje i glamping kao komforniji vid kampovanja i boravka u prirodi bili su centralna tema ovogodišnjeg skupa članica regije. Budući da je reč o održivim projektima koji za cilj imaju da u budućnosti približe turistima prirodne lepote kojima ovaj kraj obiluje, u diskutovanju su učestvovali svi, a predavanje i prezentacije kao i paneli izazvali su veliku pažnju. Iako je Zlatibor tek deo regije, ovo je destinacija koja u Zapadnoj Srbiji nosi najveći broj turista, a samim tim i noćenja. Ovu godinu će završiti sa zabeleženih blizu 2 miliona noćenja, a kao takvi predstavili su svoje projekte za budućnost i primjere dobre prakse koje će slediti i njihove kolege kako bi regija u narednom periodu još bolje delovala na turističkoj mapi Srbije. Plan razvoja, plan opštine Čajetina za unapređenje, pre svega turističke infrastrukture, je veliki. U 2024. godini krenut će se sa radovima na izgradnji sportskog parka
U pitanju je fudbalski kompleks sa 25 fudbalskih igrališta izgrađenih po poslednjim UEFA-inim i FIFA-inim standardima koji će pružiti mogućnost održavanja i velikih fudbalskih takmičenja, ali siguran sam da će to biti mesto gde će bazične pripreme odraditi veliki broj sportskih ekipa i sa sadašnjih 35 ekipa koliko možemo da otprilike ugostimo u toku godine, mi ćemo stvoriti mogućnost da ugostimo i preko 150 fudbalskih ekipa na samom Zlatiboru u toku trajanja jedne godine, tako da je to izuzetan potencijal pre svega za neka nova investiciona ulaganja, za neke nove hotele koji će siguran sa svoju tržišnu politiku poslovanja usmeriti ka tom sportskom turizmu. Takođe, predstavili smo plan i koncept razvoja Ribničkog jezera. To je sada sve u nekim idejnim fazama, odnosno u fazama planiranja, obzirom da je i dalje na snazi sanitarna zona zaštite u području Ribničkog jezera, ali mi nastojimo da sa našim, pre svega, razvojnim planovima opravdanosti ulaganja ta zona sanitarne zaštite bude svedena na minimum, a u nekom narednom periodu kada se vodosnabdevanje teritorije opštine Čajetina dovede i omogući sa Sušičkog vrela, siguran sam da ćemo i Ribničko jezero moći da potpuno stavimo u turističke svrhe i razvijamo neke planske turističke proizvode. Takođe, predstavljen je koncept razvoja vrha Tornika sa futurističkim izgledom i rešenjem uređenja celog tog prostora. Zlatibor će dobiti jednu novu dimenziju, dobit će jedan novi simbol za promociju, bit ćemo vidljivi i prepoznatljivi, siguran sam, u celom svetu, a taj prostor će još dodatno biti uređen kada sa vrha Tornika se napravi jedna nova instalacija koja će povezati i Pribojsku banju sa samim Zlatiborom, gondola iz nekoliko faza koja će se raditi i nekoliko delova na toj trasi dugoj 14 km do Pribojske banje, siguran sam da će upotpuniti turističku ponudu. Sa nekim još dodatnim manjim projektima koje se tiču pre svega uređenja zelenih površina u samom turističkom centru Zlatibor na teritoriji opštine Čajetina, izgradnjom jednog modernog kongres centra, siguran sam da će Zlatibor kao destinacija postati mesto koje će privlačiti sve veći iz godine u godinu sve veći broj posetilaca, a nama, opštini Čajetina, turističkoj organizaciji Zlatibor, ostalim javnim preduzećima, Gold Gondoli i svim akterima na turističkoj privredi kompletnog Zlatibora, želeli smo da predstavimo projekte, želeli smo predstavimo viziju razvoja Zlatibora, a siguran sam da će taj koncept privući nove investicije, nove hotele, što je nama zapravo i cilj. Zlatibor je u susret novogodišnjem raspustu i praznicima već prepun turista, a i hoteli spremno dočekuju pik sezone. Hotel Palisad nastavlja tradiciju, pa i ove godine novogodišnje i božićne praznike dočekuju svi zajedno sa gostima hotela, kao velika porodica koja neguje običaje. Što se tiče nove godine, evo već skoro su svi aranžmani rasprodati. Ove nove godine nas će uveseljavati i pravu atmosferu praviti Željko Šašić i Luna Band, provereni naš hotelski bend koji zaista pravi dobru atmosferu i mi se radujemo ponovo onim starim dočecima jer smo malo zbog korone u prošlosti izbegavali susrete, tako da se zaista radujemo pravom načinu dočeka 2024. Nakon toga, kao i svake godine, hotel koji vrednuje prave vrednosti, tradicionalni hotel sa modernim dizajnom, znači imamo božićni paket i ja zaista pozivam sve vaše gledaoce da dođu i da se ovde osjećaju kao kod svoje kuće. Znači, sprovodimo sve one običaje, tako da strance učimo našoj istoriji i našoj kulturi, a mi ovde se osjećamo kao da smo svi jedna porodica. Unosimo badnjak, sutradan ujutru sa sveštenikom lomimo česnicu, u česnici je dukat ili ti novčić, ko izvuče česnicu dobija vaučer od hotela Palisad i nakon toga sa decom izlazimo na sneg, pravimo Sneška Belića. Najbolji, najlepši, najoriginalniji Sneško Belić isto dobija nagrade. Ono što smo spremili za zimu, znači to su naši paketi sa određenim popustima i besplatna škola skijanja na našem ski liftu na Obudovici za decu do 12 godina. Zaista se trudimo da svi zajedno uživamo na planini, da izlazimo napolje. Ove godine prognoza kaže da će biti snega, tako da eto, ja pozivam, dođite, pogledajte naše pakete, izaberite ono što vam odgovara i da zajedno pravimo nove uspomene u novoj godini. Zime u planinskim krajevima i tekako mogu biti inspirativne, naročito ako su snežne. Tara je destinacija koja je savršen spoj prirode i brvnara u kojima se možete smestiti, a od naredne godine će, upravo zahvaljujući projektu koji se realizuje uz pomoć regije, turistička ponuda opštine Bajina Bašta biti bogatija za ekokamp. Ova vest naročito raduje one prave ljubitelje prirode koji žele da u svakom trenutku uživaju u onome što ona ima da im ponudi.
Brojni projekti u prethodnom periodu su već realizovani i podigli su na viši nivo turizam na obroncima Tare pokraj Drine, ali i u samom srcu Bajine Bašte, što najviše govori o značaju delovanja turističke organizacije regije Zapadna Srbija. Turistička organizacija regije Zapadna Srbija je vrlo značajna za funkcionisanje lokalne turističke organizacije, konkretno naše, iz više razloga. Nastupi na sajmovima su daleko ozbiljniji, promocije koje se dešavaju kako u zemlji, tako i u regionu su vrlo značajne za našu destinaciju. Projekti na kojima radimo u saradnji sa regijom, jedan od projekata koji je prošle godine završen je Vidikovac na Kaluđerskim barama, je urađen upravo preko regije. Sredstva smo dobili od Ministarstva turizma. Ove godine je pokrenut još jedan projekat Open Air Everywhere. To su eko kampovi koji će biti implementirani sljedeće godine. Do tada na Tari možete uživati u sportsko-rekreativnom turizmu, sankanju, skijanju ili samo u dugim šetnjama udišući svežinu koja opija. Idilična priroda Tare, bajkoviti predeli, topla dobrodošlica i mir koji tamo možete osjetiti učinit će da vam ne bude hladno. Ali ako vam ipak bude zima, domaćini imaju preporuku kako da se najbolje ugrejete i uživate u toj zimi. Obzirom da smo poznati kao rakijaški kraj i kolevka kleke, Bajina Bašta, najbolji način da se ugrejete u hladnim zimskim danima je uz čašicu rakije. Na Zlataru je glamping prošle godine privukao pažnju, a u narednim godinama tek imaju u planu da razvijaju ovaj vid turizma. U međuvremenu turiste privlače upravo netaknutom prirodom i gastronomijom, a veliki je broj onih koji tradicionalno zimu provode upravo na Zlataru, čuvenoj vazdušnoj banji, gde je turizam započeo intenzivan razvoj čemu doprinosi i rad turističke regije. Turistička organizacija Zlatar učestvuje na ovoj konferenciji u okviru regije Zapadne Srbije koja se održava 7. put za redom. Ovde smo na Zlatiboru i kao stručni studij imali smo priliku da sumiramo sve implementirane projekte, neke planove za budućnost, ali u okviru toga velika pažnja je posvećena zelenom turizmu, kamping turizmu i razvoju ruralnog turizma. Naravno, ovde smo svakako i da vidimo projekte koje ćemo implementirati u toku naredne godine. Ja koristim priliku da se zahvalim resornom ministarstvu koje nam je i ove godine sa mnogo novca pomoglo uopšte da razvijemo kako projekte lokalnih turističkih organizacija, tako i sam projekte koji su implementirani u okviru regije Zapadne Srbije. Takođe implementiramo i projekte koji radimo u okviru prekogranične saradnje. Turistička organizacija Zlatar implementira projekat sa turističkom organizacijom iz Crne Gore, tačnije iz Berana, a takođe u okviru regije Zapadne Srbije implementiramo još jedan projekat koji radimo sa Bosnom i Hercegovinom. Takođe tu je svakako saradnja sa turističkom organizacijom iz Tuzle. Nova godina je pred nama, turistička organizacija Zlatar je spremna za nastupajuću zimsku sezonu. Mi svakako u konačništu Panorama radimo doček nove godine i svi oni koji su zainteresovani, koji još uvek nisu odlučili gde da dođu, nek dođu na Zlatar, da se lepo provedemo za novu godinu. Ja koristim priliku da svima koji ne dođu na Zlatar poželim uspešne novogodišnje i božićne praznike i puno lepih trenutaka u novoj godini. Obronci Zlatara prostiru se i na opštinu Prijepolje i upravo tu dolazi do izražaja značaj regije jer se objedinjuju turističke ponude dve opštine koje zbog mnoštva sadržaja navode turiste da produže svoj odmor. Tako svi koji posete Novu Varoš mogu uživati i u onome što Prijepolje može da ponudi i obratno. Tako je rezultati koje smo ostvarili ove godine po pitanju saradnje naše lokalne turističke organizacije sa turističkom regijom Zapadne Srbije i kroz brojne projekte koje sama turistička regija Zapadne Srbije organizovala sa konkretno gradom Tuzlom. Današnja tema jeste ovaj projekat Open Air Everywhere koji upravo opštini Prijepolje donosi jedan eko kamp koji će biti postavljen na određenoj lokaciji u narednom periodu. Ovo predstavlja samo vrhunac, odnosno šlag na torti ove naše uspešne saradnje u prethodnom periodu. Ono što svakako nas očekuje u narednoj godini jeste nastavak ove saradnje i produbljivanje dalje saradnje, pre svega po pitanju prekograničnih projekata koje podržava Evropska unija, a tiču se Crne Gore i Bosne i Hercegovine kao i naše Srbije. Vredan rad i trud u promociji turističkih potencijala se isplatio, pa i Prijepolje kao destinacija beleži porast broja turista koji su zainteresovani za ono što oni nude.
Ono što svakako jeste evidentno da je sve više vlasnika smeštenih kapaciteta zainteresovano da proširi svoje kapacitete, kao i da se pojavljuju novi koji žele da otvore određene objekte, pre svega u seoskim sredinama, što znači povećanje broja apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava na teritoriji naše opštine. Ono što jeste takođe izuzetno važno, a to je da se sve više priča o Prijepolju kao destinaciji, da postajemo prepoznatljivi i da naša saradnja sa regijom i sa ovim projektima prekogranične saradnje donosi izuzetne benefite i tako treba i da se nastavi u narednim godinama. Saradnje i realizovani projekti turističke organizacije Požega sa regijom svedoče da se i jedna mala opština može uspešno razvijati u turističkom smislu ako se vredno radi. U Požegi su rezultati te saradnje vidljivi i stavljeni su u službu i turista i građana ovog mesta. Evo da se ne vraćamo baš neki duži niz godina unazad koliko i postoji turistička organizacija regije Zapadne Srbije, ali evo bar u protekle 2 godine, 3, uradili smo dosta naravno uz projekte turističke organizacije regija Zapadne Srbije. Ja bih istakla prošle godine uređenje jedne parkovske celine malog parka u Požegi koja se nalazi na samoj raskrsnici ulaza u grad i koja je bila zapuštena. Gotovo niko nikada nije došao na ideju da tu nešto sredi. Mi smo tu prvim projektom napravili zaista jednu izuzetnu parkovsku celinu, međutim morali smo malo da ostupimo zbog bezbednosti dece i tako dalje, ali dobili smo jedan mali uređen park sa 2 behatne staze sa klupama. Naravno da tu idu i korpe za smeće i ostalo sve za odlaganje, tako da imamo i saznanja, odnosno ja gotovo svaki dan prolazim tuda pa i vidim da ljudi koriste taj park i da sednu tu, da ili nekoga čekaju ili prosto sede da malo odmore, tako da ima dosta benefita i od toga, a svakako članstvo u regiji nama mnogo znači. Najpre, kao što ste rekli, učestvovanje na sajmovima, svi znamo koliko su ti zakupi prostora i sve to neko opterećenje na male budžete lokalnih turističkih organizacija, ali nastupom uz regiju i sam nastup regije, kada nas 12 se okupi na jednom velikom štandu, kao što to činimo već toliko godina unazad, privlačimo pažnju brojnih ljubitelja turizma, brojnih potencijalnih turista, ali svih onih koji bi možda na neki način želeli da se bolje upoznaju sa Zapadnom Srbijom. I naredne godine turizam u Požegi će biti bogatiji za još jednu novinu, upravo zahvaljujući saradnji regije i opštine Požega. Na ovaj način će onima koji uživaju otkrivajući nove destinacije biti omogućeno da upoznaju ruralne predele opštine Požega, a samim tim i sve njene prirodne lepote. Mislim da je ovo jedan odličan vid organizovanja i da pomenem i ovogodišnji projekat kada su eko-kampovi u pitanju. Mi smo dobili jedan kamping set koji će biti instaliran, odnosno bit će smešten u mesnoj zajednici Rupeljevo. To je jedna od 43 mesne zajednice koliko postoje u opštini Požega, gde imamo zaista izuzetnu podršku i pomoć predsednika mesne zajednice i ljudi koji tu žive. Set će biti odložen u prostoru bivše škole, koja je istina malo zapuštena, ali evo već sa tom inicijativom dolaska seta za kamp, negde smo podigli interesovanje privrednika da malo obnove tu školu, najpre krova, zatim i sve ostalo, da to je jedan predivan prostor i kada je gospodin iz Kamping Saveza Srbije dolazio, on je zaista rekao da je to jedno bogatstvo i jedna lepota koju moramo razviti i koju ćemo eventualno možda i neki projekat pisati za dodatne sredstva za uređenje te škole, odnosno za adaptaciju, kako bi to zaista bilo jedan planinarski dom ili za sve one skromne, volim da kažem da su kamperi i planinari jako skromni u svojim zahtevima, da im priuštimo to da oni mogu da se odmore. Pešačke staze su izuzetne, sledi nam tu i obeležavanje pešačke staze. Dakle, uvek jedno povlači drugo i sigurna sam da ćemo i od tog prostora napraviti jednu celinu koja će služiti svim onima koji vole prirodu, koji vole pešačenje i koji vole da obilaze destinacije koje do tada nisu upoznali. Sedište regije jeste u Užicu, ali to ovaj grad ne čini privilegovanim u odnosu na ostale članice. Za raskoš sadržaja Užice pre svega treba da zahvali prirodi, ali i istoriji koja je krojila turističku ponudu ovog grada.
Uz projekte i rad, rezultati su očigledni, pa i Užice ima čime da se pohvali. Konferencija je zapravo ima za cilj da se, kao što sam rekla, podele iskustva, da se čuju drugi predavači iz sektora turizma, ali i iz sektora, odnosno iz privrede u turizmu, kako bismo svi zajednički mogli da unapredimo svoje znanja i da lokalne turističke organizacije podignemo na jedan mnogo veći nivo i da crpimo sve kapacitete kada je znanje u pitanju. Što se tiče same lokalne turističke organizacije, mi smo imali izuzetno dobru godinu kada je broj poseta u pitanju. Povećali smo broj poseta na lokalitetima kojima upravljamo, pre svega Potpećku pećinu, Stari grad, Neolitsko naselje. Imamo tu sreću da smo sledeće godine, 2024. godine, nacionalna prestonica kulture. Mi uvek volimo da kažemo da je Užice centar kulturnog turizma kada je zapadna Srbija u pitanju, time se zaista ponosimo, pre svega mislim na naš Jugoslovenski pozorišni festival koji se već 27 godina održava u našem gradu, mislim na Gradsku galeriju, Bijenale Suva igla, na muzej grada Užice i sve druge, da kažem, kulturne ustanove koje doprinose i koje su zapravo došle do toga da svojim delovanjem i da svojim jako vrednim radom zapravo Užice ponese tu nacionalnu prestižnu titulu. Užice je sledeće godine i domaćin Mosi igara. Ono što nas kao turističku organizaciju očekuje, dakle, nova sezona, pre svega zimska sezona. Mi pozivamo sve koji vole sneg, koji vole zapadnu Srbiju, da dođu i u grad Užice, da posete grad Užice, sve znamenitosti, ali da posete i Šargansku osmicu i Mećavnik, naravno, Mokru Goru, sve zajedno, koja je ponela laskavu titulu najbolje turističko selo sveta od strane Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija 2021. godine i samim tim, dakle, tu destinaciju možemo zaista da kažemo podigla na jedan svetski nivo. Naravno, tu je i planina Tara, tu su i nezaobilazne vožnje čuvenim Ćirom, tako da mi zaista jako puno radimo i trudimo se da svaka sezona dobije što kvalitetniji sadržaj. Tu sve kolege koje učestvuju u sektoru turizma daju pojedinačno svoje doprinose. Prekogranična saradnja vrlo uspešno sarađuje kada se povežu dva mesta koja imaju mnogo toga da ponude turistima. Zato je ovogodišnjoj konferenciji regije Zapadna Srbija prisustvovala i turistička organizacija Višegrada. Mi se osjećamo da pripadamo Zapadnoj Srbiji, da je rijeka Drina kičma koja spaja, a ne razdvaja dva naroda i da mislimo da upravo zajedničkim nastupom, nebitno da li su to u pitanju konferencije, da li su to sajmovi, znači bilo koji eventi, mi se uvijek rado odazovemo i mislimo da upravo kada zajednički nastupamo vidljiviji smo na toj turističkoj mapi nego da smo samostalni. A zašto su nam bitne ove konferencije i zašto mi dolazimo ovde? Kao što ste sami rekli, edukacija, razmjena iskustava, zatim tražimo rješenje problema kojim svakodnevno susreću turističke organizacije i ne samo to, nego i pokušamo da pratimo savremene tokove što se tiče same promocije digitalizacije, posebno na društvenim mrežama i tu se ističu influenceri, youtuberi, travel blogeri i tako dalje. Kao što sam rekao, Zlatibor stvarno predstavlja izuzetan primjer kako treba da se razvija i jedna turistička destinacija, mjesto i na kraju ima jedan celokupan turistički proizvod. Kao što možemo vidjeti, oni su godinama razvijali tu svoju turističku strategiju koju su primijenili. Imali su velika ulaganja u infrastrukturu, velika su imali ulaganja u proširivanje smještajnog kapaciteta, zatim sportskog, rekreativnog turizma i sve to rezultiralo da oni imaju fascinantno rezultat, da imaju, kao što smo danas, juče smo čuli prvi dan, taj podatak da imaju preko 300.000 turista i ostvarenih preko 1.300.000 ostvarenih noćenja. Ja mislim da je to jedna od rijetkih destinacija u regionu, koje sezona traje tokom čitave godine. Gdje turisti dolaze i ljeti i zimi i uvijek se potrude da ponude novi sadržaj. Zašto to kažem? Ovdje vidimo na primjeru Zlatibora da bez ulaganja nema razvoja turizma. A zašto to kažem? Što je bitno to za Višegrad? Jer prošle godine Olimpijski centar Jahorna je uzeo Andrić grad i najavio je velika ulaganja, kao što na primjer otvaranje akvaparka, zatim završetak
hotel sa 4 zvezde u Andrić gradu, renoviranje čuvenog Bikavca, otvaranje fakulteta za turizam i tako dalje. Znači, sa tim ulaganjima mi samim tim možemo očekivati veći broj i posjetilaca i turista i samim tim i veća novčana sredstva koja će se slivati u kasu opštine. Lepote Zlatibora iz drugačije perspektive. Napravite još jedan krug uz nove sadržaje i još jaču dozu adrenalina. Najbolja zabava je i dalje na Zlatiboru. Vidimo se kod panoramskog točka. Zima je na pragu, sneg je u najavi i sigurno ćemo u nekom narednom periodu ponovo doći u ovaj kraj i konkretno na Zlatibor. A do tada nastavljamo naše proputovanje po Srbiji i vi znate šta za kraj sledi. Poziv da i naredne nedelje budete uz emisiju Srbija u kadru.